Žene i devojke sa invaliditetom doživljavaju dvostruku diskriminaciju, što ih stavlja pod većim rizikom od nasilja, seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja, maltretiranja i eksploatacije. Devojke i žene svih starosnih dobi sa bilo kojim oblikom invaliditeta više su ugrožene i marginalizovane u društvu. Potrebno je uzeti u obzir njihove probleme i dati odgovore kroz sve razvojne politike i programe. Posebne mere su potrebne na svim nivoima da ih integrišu u glavne tokove razvoja društva. Često žene sa invaliditetom su nevidljive i među onima koji promovišu prava osoba sa invaliditetom, polnu ravnopravnost i napredak žena. Ovaj film o ženi sa invaliditetom ima za cilj da poveća svest o mogućnostima jedne žene kao globalnog lidera i aktivistu za ljudska prava. Ona je Hilmije Tapuk, dobitnik prestižne nagrade Ujedinjenih nacija za velika dostignuća u svetu u oblasti ljudskih prava za 2013. godinu. Nagrada Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava je počasna nagrada koja se daje pojedincima i organizacijama kao priznanje za njihovo izuzetno ostvarenje u oblasti ljudskih prava. Nagrada se dodeljuje svaki 5 godina, počevši od 1968. godine. Prethodni dobitnici priznanja su Amnesty International, Jimmy Carter, Martin Luther King, Nelson Mandela i Eleanor Roosevelt. Nagrada ne daje samo javno priznanje za dostignuća samih primalaca. Nagrada šalje jasnu poruku borcima za ljudska prava širom sveta da je međunarodna zajednica zahvalna i podržava njihove neumorne napore da promovišu sva ljudska prava za sve. Duže od 30 godina Hilmije Tapuk je aktivista i borac za ljudska prava osoba sa invaliditetom, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ona je osnivački direktor nevladine organizacije Mali ljudi Kosova i deluje kao nacionalni koordinator kampanje za promovisanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Pored dugogodišnjeg rada na jačanju i promovisanju ljudskih prava, ona je umetnik autentične kulture osoba sa invaliditetom i kroz njene radove šalje jasne poruke svetu da je poštovanje različitosti osnovni put za ukidanje diskriminacije po bilo kom osnovu i osnaživanje poštovanja ljudskih prava. Bila je član ad hoc komiteta Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na izradi teksta nove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Hilmije Tapuk je diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista. Ja ću pokušati da podelim svoju životnu priču i da ono što je bilo važno i presudno na mom putu ka velikom uspehu, a takođe može da posluži kao savet roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, inspiracija za mlade koji su u istoj ili sličnoj situaciji. Uz veliku podršku mojih roditelja uspela sam da dobijem vozačku dozvolu kada sam imala 18 godina. Ovo je otvorilo velika vrata jednakih mogućnosti u mom daljem životu i obrazovanju. Završila sam 2 fakulteta istovremeno, ekonomski i pravni fakultet. Želim da naglasim ulogu moga oca koji mi je pomogao da ostvarim svoj san, da vozim auto. Znao je o izazovima sa kojima sam morala da se suočim, pa me odveo u kompaniju da se moj auto prilagodi mojim potrebama. Pošto nismo mogli da nađemo rešenje, ja sam došla do tehničkog rešenja i inženjeri su bili oduševljeni. Moj otac je shvatio da bez nezavisnog kretanja ja ne bih imala mogućnost da ostvarim sve što sam postigla.
Možete li da zamislite izazove pred jednom devojkom sa invaliditetom koja je morala da se suoči sa barijerama pre 30 godina, a jedini način da ih savlada trebalo je da vozim auto? Možda neki od vas neće verovati da sam bila prva i jedina devojka koja je vozila auto u to vreme u ovom gradu i još dodatno devojke sa invaliditetom. Sa ovom pričom želim da naglasim ulogu roditelja u podizanju dece sa smetnjama u razvoju. Ova deca ne bi trebalo da se gledaju kao manje vredna. Naprotiv, svako ima svoje mogućnosti ako im se pruži prilika da ih razviju. Moj put do ovog prestižnog priznanja Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava nije bio nimalo lak. Naprotiv, bio je dug i naporan. Nije lako biti rođen i živjeti sa invaliditetom u bogatijim i razvijenim zemljama, a na Balkanu ovo je još teže zbog dodatnih teškoća iz ratnih događanja u posljednjih nekoliko decenija. Moja situacija od rođenja nametnula mi je želju da se borim za ljudska prava, jer ja kao i drugi u sličnim situacijama suočavamo se svakodnevno sa bezbroj kršenja naših prava i višestrukom diskriminacijom prema nama u porodici i društvu. U borbi za ljudska prava radila sam volonterski ceo moj život i to mi uvijek davalo snagu da se borim za druge koji imaju isti ili veći problem od mene. Volontiram noću do zore. Kada se osjetim umornom, u tom trenutku pomislim na žene i devojke koje su poput mene i žive u okruženju koje ograničavaju njihov razvoj i njihovo uključenje u društvo. To je naročito izraženo u seoskim sredinama, zaboravljene od porodice i društva, nepismene i nemaju nadu i viziju. Misao na njih mi daje novu snagu da nastavim još jaču borbu za ljudska prava. Mojim volonterskim radom shvatila sam suštinu narodne izreke: bolje džabe raditi nego džabe sedeti. Jer volonterski rad omogućava nam da stičemo radna iskustva i razvijamo naša znanja, da upoznajemo posao, da ostvarimo nova poznanstva, da stvaramo kontakte sa ljudima i institucijama, da razmenjujemo energiju sa drugima, da se pokrenemo, izađemo iz kuće i pomešamo se sa ostalim svetom oko nas, da se psihofizički aktiviramo, dobra prilika da radimo na ostvarenju naših vizija, da gradimo bolji svet oko nas, da se osjećamo korisno sebi i drugima. Tako zadovoljstvo volontiranja ima neprocenjivu vrednost za svakog volontera. Ja nikad ne bi postigla ovaj svetski uspeh bez mog volonterskog rada. Koristim priliku da poručim da je volonterski rad veliki kapital kojeg ima svaka država širom sveta i treba ga korisno potrebiti. Volonterizam je ekonomski izazov i treba da se donese zakon o volonterima da bi volonterizam dobio širu dimenziju i mogućnost volonterima da se prepoznaju u društvu, priznavanjem volontiranja u minuli staž i također da se volonterima prizna olakšica pri zapošljavanju, studiranju, daljem školovanju itd. Treba dati mladima šansu kroz volontiranje da se uključe u društvo. Želim da podsjetim da svaki stanovnik planete je borac za ljudska prava, jer svesno ili nesvesno svako od nas svakodnevno se bori za poštovanje svojih ljudskih prava i prava bližnjih oko nas. Kao na primjer, borimo se protiv nasilja među članovima u našim porodicama, borimo se za prava naših ćerki, supruga, majki i za prava žena u okruženju u kome živimo. Boli nas diskriminacija koja je počinjena nad nama ili prema drugima na osnovu porekla, nacionalnosti, jezika, religije, ubeđenja, pola, bračnog stanja, umanjenih psihofizičkih mogućnosti, seksualnih sklonosti ili po bilo kom drugom osnovu.
često je potrebno da toga budemo svesni i da u sebi prepoznamo ljudsku dimenziju našem svakodnevnom radu. Ukoliko mislimo globalno, a radimo lokalno, kao što kaže jedna od krilatica Ujedinjenih nacija, uspjećemo da izgradimo našu državu kao bolje mesto za život.